Image TV yengwirsingu tamkuan noren taram nok se balonina ngasigi marupau pijari. Chief Minister N. Birena ngasi Lilong Soipopi Market Skill Development Hub amadi Rehabilitation Center yauna project ahumgi urep yung tamkre. Numit tare ni satagadawa Faculty Development Program on Food Processing and Preservation ngasi hautokre. Kuki MLA Tara Serak Pinabagi Wakat Serol Irai Nubita Kanargani Haina, Manipur Legislative Assembly Speaker na Harakle Haina, Imagi Mairagi Convener Sujatana Fondokre. Loinana Prime Minister Narendra Modi na ngasi Advanced Semi-High One-Day Bharat Train Lamthakre. Hauzik Mapung Eba Pau Lobirasi Lilong AC Manungda Nauna Sagadaba Lilong Soipopi Market Skill Development Hub amadi Rehabilitation Center yauna project ahum ngasi Manipur Chief Minister Nongthobam Birena urep uyung tamkre. Wakaf vote Manipurna Sinduna has house complex Lilong Karampat ta pangthokiba urep yung tambagi term aduda Chief Minister Nongthobam Biren Works Minister Govindas Kontongzam Public Health Engineering Minister Laisang Tem Susindro Moirang SG MLA Thongam Santi Lamlai SG MLA Komantabam Ibomsa Kerau SG MLA Lorimbam Rameshwar Meitei Transport Minister Kasim Washroom Lamsang SG MLA Sorok Khaibam Razen Wangoi SG MLA Khuraizam Local Mangipal SG MLA Kongkham Rovindro Lilong SG MLA Abdul Nasir Wagwai SG MLA Usam Deven Kaksing SG MLA Mangnam Rameshwar Nungbai SG MLA Dingeng Nung Pamai Amadi Social worker Anwar Hussain su saruk yakhi thorom adugi manung sana floor hum subada leiba Muslim nupi singtagi oiba hostel ama floor mari da leiba library hall ama guest house kam canteen ama amadi Lilong nungai da leiba Sunrise Public School amaso hangdokre thorom aduga mari leinana Mr. N. Biren Hai Kanagumba Mui Karana Lambi Sorok the Kolai Piraga uniform setuna Salibasing Nasidagi Lep Kadavani Natrabadi Logi Mating Lauduna Makoi Matakta action Lokot Horgani Banamadi blockade na Miamgi Kamteng na Wanaramba Matam Adudagi Lakiba BJP Lengakni Singamadi Tam Gimrakta Lairamba Kenavadu Taishinava Kana Honakiba Lengak Amani Manipura Laiba Kanglup Kurimak Kenava Laitana Pangpam Tokpa Saktum Lupa Amator Basu Yenaduna Ikoipuna Himinanava Honaduna Lake So Zampuda Miam Laiba Mapam Amani Kanduna Manipuri Ahumsuba Medical College Sama Mapamadu Saduna Miamda Kusinakivani Tamilongi Matam Amadu Leramba Film Aduga Nasila Film Asigi Marakta Kenaba Miam Hena Kangla Wafamni Mapalam Degi Salakpa Mui Tingbada Sauriba Karigino Mahorol Dagi Lareklava Mui Amatada Nasi Pawa Lengang Salo Haiba Wafam Tamkivalate Sahi Kuntragi Mamangda Leramba Lengak Aduna Nikina Tabak Tarumdava Asina Nasi Equina Teneriba Kudong Sada Sing Asi Miamna Teneribani Sahinipu Lemlava Lengak Nasi Powder Manipuri Karamba Apava Tabak Tarum Lavage Border fencing Nintina Tanamde Manipura Anuva Kulkaya Songtorakpa Asira Makoyi Apava Tabak Sing Manipurgi Miam Amadi Lebak Honavada Tawai Takiway Adobo Hauzik Tangleba Lana say Manipur Lengakani Nupa Amoina Hinglavadi Nupa Tona Tabuk Tawa Matautai Wa Ngang Banadi Kadawaidat Mai Papa Ngamloi BJP Lengak Lakpatagi Manipura War on Drugs ki Kongjang Kaya Sangsinduna Lakli Umangwam Koktokuna Mausagi Kal Kainava Horak Liba Masak Kangdava Mapanam Riki Sanglakpa Mui Singna Anuva Kunkaya Songtorok Pasi Matam Kuding Makta Lengakna Ating Matamgani Hainasu Mr. N. Birena Makatana Fondoke Budget ki provision पैसा क्या था दर में 25-30% भारतीय जनता पार्टी के दुंग मलेट गवर्नमेंट से लाका नहीं 45 to 46% सिंगल था दर का नंगे सिंगल लैंडस्केप से इंस्टॉल इसे लिलुंग लाइव सीएनसी कना कना तौर में अकुन ने संगई बे पॉलिटिकल मिशन या मलाइन चंग पुनते आई सिगी भी आई बट आई की जाति में आई की लाइबा
nakoi mayamudi kalambai je koi gi thone ngasi tawrai sidi Manipur thugai ge na mapan de lakpa influx illegal kangbuga Manipur gi praja koi mayang ba thengna bani aduna maitai pangal noina yenga ga lege damate sarkar da support ogda bani na hai ki bani Manipur thokliba irang asida Kaksing district ta pamdaba thodok sing thoktanaba Kaksing district police na paikhalakpa thabak thon sengi manung sanna ngase ayuk pung 38 minute nipu mangaram tarakpada Kaksing Wairi Panjau Palum area da leiba mafam singda cordon and search operation sathakri Kaksing district police ki makok thongbo officer sing yauna Kaksing district police commando amasong BSF ki apunba kangbu amana Kaksing Wairi Panjau Palum gi area da Kudak question Tamlava Matunda, Singnabam from Sing Amazon, Yum Singda, Sangsinuna, Tiba Humbagi Tabak Adu Satakivani, Tiba Humba to the Narak Mongsong, the Lotan Tamlamba, a Hangba magazine case, Mapan, smoke bomb Tara, walkie talkie charge, a home, Atekba, binocular Ama, combat dress, Kara, bulletproof jacket, hunting Butna Singba, Polum Sing, Pagat Pangam Cray, Adumainamak, Polum Singadu, Kanana, come down a Lotan Tamlam Kimino, Haiba Adumakti, Kangbangam Haire. Kangpokpi district ki Yaikhongpao village da Chalamba Maitai ama Kunithoi suba Assam Rifles na thattu thamlaba matungda kusinar kre thogok ase ngasi narang numidang pung 3 kami nipung arom tabada matai mamang lekai dagi haurongbam tonsen Maitai apokpa ais dhanjit Maitai ase Yaikhongpao village da lerambadagi Kunithoi suba ayana proklaga kusinar kibane haire Manipur Lenga ki Directorate of University and High Education gi mijeng makhada Thambal Mari College oinam Bishnupur district na senduna satliba thasigi kunmari phawwa numitre ni sumna satagada Faculty Development Program on Food Processing and Preservation Thambal Mari College oinam da ngasi hodokre thomda Manipur University College Development Council ki Director Professor S. Jivon Kumar Singh, Thambal Mari College Oinam ki Principal Professor K.S. Mohan, Thambal Mari College Oinam ki Department of Mathematics ki Head S.S. Thomas Singh, College ki Department of Political Science ki Head C.S. Mani Singh na athoiba mitung sing oina saruk yakhe. Thomda Manipur ki tongan ba college department ki faculty chamu ki kontare na saruk yari. Makhoiga numit Taretni asida leptana food processing amadi preservation gi matangda akhang ahi singat tingna tanagani Thambal Mari College oinam gi professor program asigi coordinator Dr. Longjam Baleshwar na phono kibada Manipuri life science home science na singba department singi faculty singna food processing amadi preservation gi matangda mapung phaba knowledge piduna haurak liba mairo singda amuk takpi tambi khinaba lenga ki New Education Policy ki makhada thermasi pangthokpani haike Oza sing is the faculty program sida yawbi riba oza putting makna adugi knowledge to lahora kanda speech me amdregi lahora kanda akoi sa angang sing sida tambi bada hena kudung sana bagi damakta Directorate of University and Higher Education Government Manipur na makoi gi instruction makhada Thambal Mari College na Higher Faculty Development Program ni tari ni kisi tarik taraga nipan ngasi digina tarik mari sibo akoi minus sinjabani haidana Thambal Mari College gi coordinator oina aina yagi thongda thamjari thank you Federation of Civil Society Organization Fox Manipur na sendula numit humni sumna sathagadaba skill development program ngasidagi hodokre lamdam asigi senmilon Pagat Handuna Awan ba Manipur Prokna Wakalonda, Manipur Tongan ba Mafam Single Lariba, Naharol Singda, skill development gi oiba training kaya peduna. Sentok Lena Hingba Ngamda Amasong, Sinjakta, Mapal Tangdaba, Idamdam Ama, Oinaba Pandamda, Lepton Satrakliba, Tongan ba training program singi Manung Janna, Nasi, Impal West District Manung Zanba, Malom, Harauro, the Leiba, Leima, Mushroom, the cultivation of Pleurotus mushroom haiba team da training program ngasi hodokibani Sengum Thabagi training program hodokpagi thorom aduda Fox ki president trading jam Manihar vice president BM Yaima Saha secretary general Angom Punil Kumar Nipco gi information and publicity secretary Sinthangamba Laisram su saruk yakhi thorom aduga mari leinana Fox ki president trading jam Manihar hai lamdam masi
hiram kayada mipal tangduna hingliba lamdam ama oiri lamdam asigi miyamda tongan ba training kaya piduna semilon phagathan bahai basi fox ki pandamni pandam asigi saruk ama oina lamdam asida laiba inkhatlak liba nahalor singda tongan ba skill development training sing piduna lakli larik laisu matik sana hairaba nahalor singna government ki thabak khaktam ngaiduna laibagi mahutta isana isabu thabak pijaduna thabak ta Silau Tidaba Misak Ama Oiba Matau Tai Maramaduna Inkalak Liba Nahalor Singna Tolaktuna Asingum training program sing Asi Yauksin Fagani Hainesu Manihana Fongdoki Manipura Tokliba Irang Asi illegal immigrant sin cookie singna state Asida Masing Kangana Sanction Lakliba Kuding Singda Makhoida pifam thok tawa right kaya Indian constituency gi makhada Indian constitution gi makhada ST oina sakang nubadagi khudong sab kaya pirubadagi makhoina matam kuina plan tawrba matungda yelhomi singi mathakta lan tawba horukpani haina wangu apunu mera paibina phongdorkle maitai bu Indian constitution gi makhada scheduled tribe ST lista salhangadabani haiduna World Meitei Council WMC Kalipak Kanbalup KKL Amadi Meitei Tribe Union MTU na Sathrakliba Miss Call Campaign Saruk Amoina Wangu Ima Tamphala MB Laibungda Pangthokiba Throm Aduda Saruk Yakibi Maira Paibi Lusingbi Amana Hai Lepalitana State Asida Sangsi Lakliba Sin Cookie Illegal Immigrants Sing Indian Constitution na ST Oina Lowly Basi Madam Sade Kudakta Handokadavani Hayaduna Nasidi Makoi Sing Asina Maitegi Matakta Lan Taroktuna Iramdam Asida Ikoi refugee Oina Lahelibasini Central Amadi State Government Matam Sana Tabak Taudabagini Mahan Makata Nahai Mitaibu ST Lista Salangadavani Haibasi Wangu Halub Lai Pamda Laiba Miam gisu apam bani yellow we mete aikoida SD PBU hide phongdoki Kogi yumi kai kaya makoina mai thadok pire ai kogi laifam kaya makoina makogi kudum chansandana makoina poisanduna koi changmangamdana manipur gi praja ai koi aduke mate wana khangna leiriba sing ase palam dagi changat iba immigrant sing asina makoina hak sing asi phangkhibana manipur praja sing si aduke mate ware bani maram aduna Bharat Sarkar amadi Manipur Sarkar na ai khariba ST gi asi illegal immigrants list gi lathok piu bialongmi ai khoida maitai ai khoida ST CPBU Manipur Assembly gi rule thugaiduna separate administration taliba kuki MLA tarada matik sab serak piu haina Manipur Assembly gi speaker da Pisin Kiba Wakat Cherul gi Pakhum Oina Irai Numita official mifam da Kanaragani Hairki Hairi Haina official mifam Aduda Kuki Emile Taragi Matakta Akan Baserak Pidrabadi Akan Bakongan Saksil Lakpa Yai Hainasu Imagi Mairagi Convener Toksom Suzatana Fongdo Krei Ngasi Singmerong da Leiba Manipur Legislative Assembly da Loop Asigi Mute Aniga Assembly gi Speaker ga Unaba Amada Wapamasi Mahan Pono Kimani, Mahan Makata and Haikibada, Haukiba November Kundagi, Assembly Tamna Laktuna, Kuki, Emily Tarana, Assembly Rule to Guiduna Tabak Torum Dagi, Nataiduna Laiba, Sigimatakta, Matik Saba Serak Pio Haina, Pisin Kiba Wakat Zero Ladugi Paukum, Lakpagi Matam, Helava Power, Pakum, Amata Laktamana, Madam Oirega, Kongzang Sangsinduna Lakpani, Madugi Mahewena, Speaker Unava Aduda, Privilege and Ethics Committee of Manipur Legislative Assembly gi Mihut Singhi Aswan Bakhara Laibadagi Mifam Adu Pamkidavani Adubu Lakliba Irai Numit Asida Mifam Pamlaga Kari Toba Yabage Haibadu Kanragani Hairki Hairi Adubu Isagi Iram Damda Ining Tamna Chachabadi Layadana Sangba Pawa Yadri Nation Tugainaba Honoriba Sin Cookie MLA Taragi Matakta Hozik Pawa Action Lodan Laiba Karigino Amurumda Hiramasigi Matanga Hozik Pawa Tijindana Laibasi Kari Maram Dagino Haibadu Ethics Committee gets Chairman Amadi members singing Mafamda Hang Kigani Hainasu Fongdoki Friday Boki Manu Aquina Tava Misse, see Yam the Partarakani have a port to Nimama among the Su Aquidum.
ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯕꯨ ꯁꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯐꯠꯇ ꯅꯨꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯔꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯦ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯛꯁꯃꯟ ꯔꯦꯈꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯔꯥꯕꯟꯅ ꯆꯪꯉ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯨꯝꯐꯨꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯍꯪꯕꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯁꯇꯔꯗꯦꯐꯥꯎ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯐꯥꯎ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒꯦ हंदक गोवादा पांथोखिबा कुंथ्रागा तेत सुबा नेशनल गेम्स दा सोकपदगी मणिपुरी मिहुत चिन्ना पैनकेक सेलेट मसानदा ब्रोंज मेडल लौरख्रबी अमदी लिगामेंट तत्पा अमदी खु कांकाइबदगी लायंगबा ngamjaduna लेरखिबी सानरोय समजित चाबम विद्यालक्ष्मी की मखा ताना लायंगनबा गिनमकता डायमंड डोनर्स यूएस नॉर्थ ईस्ट टीम मैतै नोंसाब पदमश्री नामैराकपम कुंजरानी डायमंड टीवी चैनल बु येंगलिबा ताबीबा कयागी मतेंग अमदी डायमंड डोनर्स ना लेप तना अवाना तेंगबांग पीबगी चथरकलिबा असगी मखा ताबा ओइना लायंगनबा लुपा लिसिंग निफु तेंगबांग पीख्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की थोंगजाव मया लेकाइदा लेबा एसएस टिकेन अमदी एसएस सोंगबी इबेंगोबी अनिगी मचानुपी विद्यालक्ष्मी द तेंगबांग पीरदुना डायमंड टीवी खोंगजोंगे एमडी जेम्स हाइगुजमना तेंगबांग खोंगसत अदुगा मरी लेनना हाइकिबदा असुमना अखोई मसल ग्रुप कया अमगा angam angamba mateng pangminaduna awaba tarba singda tengbangduna hingminaba karisu akaiba leite masigumba wakhalonda diamond tv na wakhalon manaba kaya ga loinana hena awaba tarba singda tengbang lakni amadi makhatana tengbang khigani masida oijaba thiba leite mi oina poklibasi aikhoi amagna amagi damakta semlakpani miyamnasu asigumba कयादा तेंगबांग मिनिस्ट्री हाइकी तेंगबांग खोंगसत अदुदा डायमंड डोनर्स की मेंबर सिंह पद्मश्री नामैराकपम कुंजरानी सेकेंड कमांडेंट सीआरपीएफ वांखैराकपम नदिनीना सिंगबस म्यूज कया सरुक याखे लांजेनदुना लरिबा सुगनु रिलीफ कैंपता इरमदम ई पाउ गा गुवाहाटी दगी लाकपा म्यूज कया गा लोइना निंगथम थाद सेटनबा अंगांग सिंगी फिरोल मतेंग पांखरे लमदम मसिदा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा मणिपुर की ममिंग लेरबा सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म अमा ओइरिबा इरमदम ई पाउना लमदम मसिगी पुक्सेल सारबा मियामदगी पालखिबा मतेंग सिंगदगी ngasi फाउबदा मणिपुर की मनुंग हंजिनबा मफम सिंगी रिलीफ कैंप सिंग खुलंगाकप सिंग अमदी सोथरन लरिबा मफम सिंग सत्तुना चाना थकनबा यावना ब्लैंकेट जैकेट बुटन सिंगबा पोलम सिंग मतेंग पांगदुना ngasi फाउबा पीदुना लाकले गुवाहाटी दरिबा के अमरजीत मैतै डिप्यूटी सीटीआई गुवाहाटी एल मनीटोन सिंह डिप्यूटी सीटीआई गुवाहाटी अमदी मखोई टीम एनएफ रेलवे सीटीटीआई ऑफिस गुवाहाटी की माइकैदगी मणिपुर की मनुंग हंजिनबा रिलीफ कैंप सिंगदा मतेंग पांगबिनबा हाइदुना अना लायंगी हिदाक लांगथक सिंग अंगांग सिंग जैकेट खोंग्राव अथाबा फुरिट ट्रैक सूट अमदी मोजान सिंगबा तोंगान तोंगानबा पोलम सिंग इरमदम ई पाउ दा मतेंग पालखरे हाइरिबा पोलम सिंग अदु ngasi इरमदम ई पाउ टीम ना हक्थेंगना सुनुदा सत्तुना मफम अदुदा हांगलिबा तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैंप अनिदा लैरिबा अंगांग सिंगदा मतेंग पांगके कक्सिंग हाई स्कूल 1984 मैट्रिक बेस की महिरोई सिंगना मतममदा मखोइबु ताकपी तमिरखिबा कक्सिंग हाई स्कूल की ओजा श्री नोमाइथेम अंगाहुल सिंह कक्सिंग तोरे वांगवा निंथौ परेंगदा लेबना मसागी अनाबा अमना मरम ओइरगा मतम सादना हौखिबा डिसेंबर की तांग 13.की मरी निपानबा थांगजु नुमिता लेखिदबदा बेस सिंगी महिरोई सिंगना ngasi लेखिद्रबा ओजागी दमुक्ता मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवा फोंगदोखरै लेखिद्रबा ओजागी थवाइना मपुगी लेकोनला इंग्लिश सिंगना लेबिनबा थौनिजबगा लोइनना इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याजरे हैना बेस सिना थोकपा सेल अमना खंगनलकले श्रीला भक्ति सभा रूपा दामोदर स्वामी श्रीपादा मिंथोल फंख्रबा महाराज डॉक्टर थोनाजम दामोदर की मरफू तरुक सुबा ब्यास पूजा मपोक कुमोन मरी लेना महाराज की मफमदा हैकत लेकत तंबगी थरोम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा तौबुल लेबा श्री श्री राधा दामोदरा मंदिर महाराज की भक्त सिंह सिंधुना ngasi पांगथोखरे थरोम अदु बनमाली दास प्रभु अमदी वृंदावन
चंद्रदास प्रभुना लुसिंगदुना भक्त सिंगलोइना धर्म की लाइनिंग लाइसोल तौदुना ईश्वर की मफमदा हैकत लेखत तमके लोइना भक्त सिंगना ईश्वर कटलबा लुगलेनसु फंगमिनके लेंगाकसिना पीरिबा पेंशन स्कीम कयागी मनुंगदगी चानबा पेंशन स्कीम खंगतलगा होम गार्ड पर्सनल सिंगी पीबीयू हाइना होकिबा लिसिंगनि सुमना कुमाथोइदा मरी लेनबा खुदिंगदा आइबा सेरोल पीखिबा अदु थासिगी त्रांगमादा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरना खनरगा ताब राय अमगी मतुंग इना लेंगाकना था अहुमगी मनुंगदा पाखुम पीगदबनि हाइना इंस्ट्रक्शन पीखरे हिरम असिगी मतांगदा लोंग संगमदा लेबा मणिपुर होम गार्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन सिंदुना एसोसिएशन असिगी ऑफिस ता पांगथोकपा पाव इनफॉर्म अमदा एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट यांगलेम मंगीना हाई एसोसिएशन असिना होम गार्ड पर्सनल सिंगी याइफनोगी नमक हौजिक फावबदा केस त्रांगमारोम लेंगाक अमदी हाई कोर्ट ता थाखरे मसिगी मनुंगसना लिसिंगनि सुमना कुनमाथोइदा मिनिस्ट्री लेवल यावना सही हुंफु सुबगा होम गार्ड सर्विस तगी पोथारबा सिंगी ओइना लेंगाकना चानबा पेंशन स्कीम अमा पीनबा हाइखिबा दुगी पाखुम ओइना हाई कोर्टना लेंगाकता काउंटर एफिडेविट थारकनबा खंगनबा लेख्रबनी अदुमकपु लेंगाक अमदी मरी लेनबा सिंगी माइकेदगी काउंटर एफिडेविट थारकतबा मरमना था असिगी त्रांगमादा केस असि खनरबा मतुंग एसोसिएशन असिगी थारकलिबा कंप्लेन असिगा चानबा पाखुम था अहुमगी मनुंगदा पीनबा ऑर्डर थोखिबनी मणिपुर हाई कोर्टना थोकलिबा ऑर्डर असि मरी लेनबा खुदिंगदा एसोसिएशन असिना पेसिनखरे मरम असिना अतुबा मतमदा एसोसिएशन असिना पीरिबा कंप्लेन रिप्रेजेंटेशन असिगी चानबा रिप्लाई लेंगाकना पेबियो हाइकी पेनबा याई फनबा पाइखटबा थबकी थौरांग मखादा चथबा ngahaktani haibase होमगार्ड पर्सनल खुदिंगना तौबिदबा लोइनना खंगबा खंगदबा लेतना अखंगबा वा लेतना मरम खंगदना मरम जादना वाकट नत्रगा वायाम सुबा हाइगदरा वारियम सुबा हाइगदरा मसिगुमगी थबगसे थादोअगा ओइदबा मयाम अदु खंगनबा असेंबा खंगे हारगदी एसोसिएशन की फोरम दा सोशल एक्टिविस्ट होइना थबक तोरंबा ब्रिंदा थोनाउजमना मैतैगी अरामबाई तेंगोलना तोरबुंग बांग्लादा संगसिनदुना मै थाबा होबनी हाइना मोबाइल फोन दा वारी सानबा अमगी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल सलकपा अमदी अरामबाई तेंगोलबु मियामदा लाना होन्नबा होनबा असिदा तोरबुंग बांग्लादागी थवाई हिंगनबा सेलखिबा प्रजा सिंगना ब्रिंदा थोनाउजमगी युमदा चटुना वारी सानबा होनखरे लाइबक थीबदगी ब्रिंदा थोनाउजम मयुमदा लैरमद्रे थीबा खंगद्रे ब्रिंदा थोनाउजमगी वांखै वाखल यावदबा वही सिंह अदुना मैतै अमदी अरामबाई तेंगोलबु यामना लाना उहंदुना कुकी सिंगना खुदोंग साबा लहन्नबा होनरिबा सिगी matangda pen da phongdokladuna torbung bangladagi lanjeng naktuna hingnadabagidamak lanthengnariba ima singna hai me ahumdagi horaga kuki singna maitegi yum kaya mai thaba tawdagi masa hingnaba lanjeng narakpani masida maitai phurup amadi maitegi khul sing kanadabagidamak tumba chaba khangdana khulngagliba arambai tengol singbu aranba tahanaba honaba si apen boide vote paisa putharaga kuki maral saaduna wangang amade maitai phurupu mingsat thina ba honaba yaningde hayeng numijung ba pung trani thoi fawi nungda tholaktuna sengdoktaba tarbadi lanjenaduna tumpham chafam khangdana leiriba torbungi praja singi daita brindana pugadabani haina pendaba kaya phongdoki मियामगी मोब अदु लाक्सिनबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना सेक्शन थौरांग लखलबसु मियामगी मोब अदुना हेन किबना ब्रिंदागी युम अकाय तोय खरा ठोककी लान रक्सदा लैरगा अदुगा करिगे दबा तमाहना अरान बो बंद मच थेरगा तोकुनो ब्रिंदा हेबी मिनाइ दुरे थोलो ब्रिंदा हेबी मिनाइ दुरे थोलो नाउ बसद मागी बयगाई का अफैनि का इदम द थेरगा जन का इदम द वाइ बजे खोइसे मा करि खंगदे नो करि खंगदे अखोइ हेला न थोलो राम थो हेंगरो तमदे मिस्टर मैने मा थाने पर हेंगे नाइ इंग लिसिंग अमग समापन मनुद्रा तरेता मिस्टर मणिपुर की टाइटल फंखरबा वांखै लौरेमम लेरक्तगी नाहकपम सुरजित सिंहना इखंग खंगदन लेखिदबदा ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन अंबा गी एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर सिंहना अवा फोंदोखरे ngasi ayuk pung 3 makhairom tabada khumalam pakta leiba amba gi office ta amba gi executive committee member singna
saruk yaduna awa phonokpagi mifam pangthokhi maduda laikhidrabagi thawaina ishori khoyada ingna signal layunaba minute ani tumina leptuna thawni jabaga iroinana laikhidrababu ikai khumnabasu utki haina all Manipur Body Builders Association ki General Secretary thorokpa Serol amana phongdorokle Advanced Semi-High Vande Bharat Train ngasi Prime Minister Narendra Modi na nungthil pung aniga minute round tarakpada lamtha khare Delhi Varanasi chengadaba second Vande Bharat Express train asida anob saktam kaya hapsile Wi-Fi infotainment information system plus interiors bio vacuum toilets with free touch nursing money seat khudingda individual touch base reading lights amadi heat ventilation amasung air conditioning system yauri yimse kaisadagi nithokaba khudingda Banarsi dagi ayuk pung tarukta train adu thaba hogani halakpagi khongsatana Delhi dagi nungthil pung 3 da thagani aduga numidangi pung 38 ga second manga da Banarsi da thunglagani Vande Bharat Express train asina phawrga sennadaba city singdi Pragraj Kanpurni train regular service December 10 dagi hogadori lebak pu numitadi train service leiroi hairi Lok Sabha da thokiba security bridge issue gi matang da operation MP singna sarang na batholingai marakta Rajya Sabha da JNK reorganization Second Amendment Bill 2023 amasung Government of Union Territories Amendment Bill passed tawkhre bill ani asina nupi singa miyam gi mihut oina hena saruk yaduna Puducherry amasung Jammu and Kashmir gi Legislative Assembly singda ain semgi thabak throm singda hena saruk yaba ngamanlagani hairi Hauzik aroibada marube paw huna pijari Chief Minister N. Birena ngasi Lilong Usoipokpi Market Skill Development Hub amadi Rehabilitation Center yauna project hongi urep uyung tamkhre Numit tareni satagadaba Faculty Development Program on Food Processing and Preservation ngasi hongdokre Kuki MLA Tara Serak pinabagi wakat serol irai numita khanragani haina Manipur Legislative Assembly gi Speaker na hairekle haina Imagi Mairagi convener Suratana Fongdokre Loinana Prime Minister Narendra Modi na ngasi advanced semi-high Vande Bharat train labthakre ngasi gidi image PAODAM sandok seba matang asal loijare miyambu amukana khurumjari